Ganahan ba mo nga mahimong suod sa kinabuhi ni Jesus? Maayo. Nya suod na mo dili. Kining pagsigig simba, kining pagsigi og nobina, pagsigig misa, siging himo aning tanan nga mga devotional nga mga prayers, mao ni sila ang mga pipila sa atong gitan-aw o gikonsidera nga makapasuod na tos Ginoo. Ato dayong nganlan og Diyos nun kaayo na siya kay kuan kaayo sige ginagsimba, sige adorisyon, sige og rosaryo. Porting hotdon gina niya rosaryo ang upat ka misteryohan. Niya daghan pa kay na siya nobina, tag sa kadangaw ang kanang patong-patong sa nobinas mga santos. Unsa man na? Suod na sila sa Ginoo o dili? Moingon kitang suod, pero dili day na maoy basihanan sa Ginoo. Dili gani ang atong title nga kita mga Katoliko, ang atong simbahan tinukod gyud ni Kristo. Ang atong unang Santo Papa si San Pedro mo nang suod kita sa Ginoo kay kita gyud ang tinuod nga simbahan. Dili gyapon na siya assurance. Di man gani assurance ang pagkainahan o pagkaigsuon ni Kristo nga mao'y tan-aw sa mga Hudiyo sa una nga naa siya'y inahan, naa siya'y mga igsuon. Kung pasabot aning igsuon, suod niya nga mga tao kay bugtong man siyang anak ni Maria. Bisan gani ana kana nagyong kuyog sa kinabuhi ni Jesus physically, dili gihapon maoy basihanan, tinuod nga basihanan nga suod tas kinabuhi ni Jesus. Ang iyang gimension dinhi sa atong ebanghelyo ningon siya, kinsa man ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. Kana gyung ato bitang gugma sa pagpamati og pagtuman sa pulong sa Ginoo, mao gid ay makapasuod nato ni Kristo. Ngano man kay siya man ang pulong nga nagpakatao, ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Kung magsigitag paminaw nya mahigugma jud kay tang mo maminaw og motuman sa pulong sa Ginoo, akana suod kita sa Ginoo. Gilingay mong tupad na nahigugma kas pulong sa Ginoo. Ingna kanang moingon ang Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, nahigugma mo ana. Ha? Si San Roque nahigugma na, si Saint Francis of Assisi nahigugma na, ila ginang gibuhat. Si San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, hasta gani Bishop Chupilo Camomot, Mother Teresa of Calcutta, daghan. San Ignatius of Loyola, San St. Bosco, St. Vincent de Paul, ug ang mga apostoles. Practically, ilang ginang gipaminaw ug ilang gituman. Hilingay mong tupad na karon sa imong kinabuhi, andam na nimong ibaligya ang tanan. Hingna ka no? Hingna ba? Inaandam na ka. Baligya ang tanan, niya ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Moingon gani ka, murag lisod mo na siya. Wa ka mahigugma. Unsa may atong gihigugma inig ingon nato nga murag lisod na siya tumanon or napagani uban nga mga bright moingon pa gyud di maguna mo ipasabot nga literal, figurative ra man na, pasumbingay ra man sa Ginoo. Ang gipasabot ana sa may gipasabot. Sa may gipasabot, may nga din sila nga. Ang gipasabot ana, nga mutabang lang yung kas imong isig katao. Ana, dili oy.
Mausa na siya usas meaning, pero ang radical meaning gid ana, tinud-on gid mong baligya, nya biyaan ang tanan. Mao gid ay tinuod. Be. Saman, andam na mo dili. Kana usa pa lang na ha? Usa pa lang na kapung sa Ginoo. Murag maglisod na ta. Labi na ang kalibutan karon gatudlo gyud paghigugmas kwarta, pagtigom og bahandi. Kay ang atong gitagbaw mao man ang pangandoy nga lawasnon. Og kining pangandoy nga lawasnon mosangko gid ni siya sa pagkahakog, pagkadao. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ingon ayuha gyud paglaraw og madato ka. Ayuhag laraw aron madato ka. Kun magdali-dali ka kanunay, makulangan ka sa imong gikinahanglan. Magdali-dali. Unsa man ang magdali-dali? Magkaratol-ratol. Magplano gyud ka aron madato ka. Nya unsa may maayong plano nga Dios nun aron kita mahimong dato. Kana bang di ta makulangan? Kana bang kontento ang kinabuhi? Ang paagis Ginoo mao to. Ibaligya ang tanan og ihang ahalin ihatag ngadtos mga kabos. Mao nay makapahatag natog katagbawan. Pero dili ka mubuhat ana, unsa may sunod? Musangko kas pagpanglimbong. Nagibutang diri ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dalirang mahanaw ug maghatod kini kanimo ngadtos kamatayon. Ngato rong nasod aligre na kaayo paminawon ang ato mga politicians kay sige sila tinudluay sa ilang mga tudlo sa usag-usa nga mamasangil nga nang limbong. Maglimbong na tag kinsa gi tinuod nga naglimbong, kinsa gi tinuod nga wa maglimbong. Kay katong nagtudlo nga naglimbong, ingnon man sa speakers nga otro sa ka, ipakita dayon ang ilang mga kaning posible nga mga basihanan nga naglimbong. Daghan sa kayong mga bahandi nya questionon dayon diin man nimo gikan. May lang kang mutudlo nya ikaw sa day utro sa day kang daghan kay questionable ana nya mo baos sa sang usa kay ni deng ni imo man sad ni baos sa sang usab ikaw di ay gapasapasa na lang gilingay mong tupad ing nawa jud ka kasuway nan limbong lingi abay nawa jud ka kasuway kanang limbong ka. Oy, usahay mang limbong kita bisan gani ka ng simple kayo sari-sari store, limbong gani ka na. Baligya gani kag mga utanon, mang limbong pamangani. Ambot na langit ba to akong mama, kato akong mama siaw man to. Miligya mig utanon des carbon, ades tabuan, ini traba kayo niya. Ako magbantay man ko sa mga kato mga kalbasa, mga gabi ana. Mama yung taguin na dias luyo butang nga yung tulo ka buk dito soke tiwasan tiwasono na lang di apay dagas luyo ko mama ba mang limbong yun niya mo ingon dayon si mo ingon dito sa mama yung ay soke kuala na pila man ay jis uy sus alkansi na jud ko ana 15 akong puhunan ana soke na kung anong na may puhunan nga nangibot ra mamaya ning gabi dito sa among uma kami karga kana bang ang iya sa dato, diskarte lang sa to para mahalin o garang-arang. Pero panglimbong mangyapo na. Ako, wadyo ko manglimbong ninyo, nga ngatong slat. O kanina, agitay record aniya, nahabian ni sa dibian ni panglimbong. Kamu tingali mo ng limbong, kay mo ingon mamo, oy, padiroy, wadyo ko'y kwarta ipalit og slat. Tinhood yung kang wakay kwarta ipalit og slat. Ha? Basig na, nya, ning limbong lang ka. Bawaan ra ba nas Ginoo. Ang atong halin sa SBF DAG para ni sa atong kumbinto ibayad nato sa mga contractors kay uban huma naman ang mga trabaho diha. Halina na tag 39,265 ka slots na apay 20,735 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Wadyo ka mo 500 diha. Naawa.
Way limbungay. Kana. Anya, ipalit na ninyo karong si Manaha o dili? Ano na tingog. Nya nasa tay 16 slot challenge. So gusto mong challenge, tag 8,000 ni siya. O nanatay 242 ka 16 slot challenge. O, atong pakpakan bi ang namalit ani. Na, very good. O, kaniha, Quintas Claras giniya. Nya ang atong CTU katong para ato panghatag nga bugas karong sunod buwan, Oktubre, o ipatukod nato mga balay sa mga kabos kay mga panimalay din sa atong parokya, basig mga abot na mga 61 ka balay. Nahalina na tag 10,790 ka slots, na apay 59,210 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ngutana ko tubags tinarong na kay 100 wa naawa. O nya mo palit mo karong si Manaha dili. O sus, ano maayo. So nasa taan ni 61 challenge nga tag 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 49 ka 61 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang nagmalit og si Tio kanindot ana. Ang bahandi sa kalibutan dili makatagbaw kung ang bahandi mao nay atong tinguhaon. Pero kung ang bahandi nato sa kalibutan ato na ganing ipaambit ngadto sa uban, labi na gyud nang hinahanglan, anha kita mobati og tinuod nga katagbawan. Mao ni ang paagi sa Ginoo dinis kalibutan nga sukwahi sa paagi sa yawa. Ang yawa kay iya man tang tudluan, imo na ni, imo na ni, imo na ni, imo ni tanang gingharian, imo ni tanang kwarta, imo ning tanang gahom, imo ni tanang dungog, aron ka matagbaw. Dili ang makatagbaw gyud dinhis kalibutan mao gyud ang pagpaambit. Sige lang yung paambit hangtod ta mga matay. Mao na ang dalan sa Ginoo dinhis kalibutan. Nya niingon ta diri, agaka ako Ginoo, matud pa sa atong tubag sa Salmo, agaka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Kamong mga asawa nga magsigi og tuman sa sugo sa Ginoo nga tahura sunda ang inyong bana, sige gid mong hatag anas inyong bana. Ang tinuod yun ninyong bation, tagbaw kay mo sa inyong kinabuhi, kontento kay mo sa inyong bana, bisan pagtamparuson ka panagsa mo. Adi mong to, awa pa man mo tuman ana. Kamusang mga bana nga magsigig tuman sa sugos Ginoo nga nagingon higugmaa ang inyong asawa, ampingi sila nga dili makasala, aron pirmi gid silang limpyo sa matas Ginoo. Nya magpakamatay gid mo ana mga bana, di nyo surang-surangon yung asawa, dili ninyo tagaag mga kasakit, pinaagi ang inyong mga bisyo. Pagkaninduta sa imong kinabuhi, kanabang mo pugong yug ka. Ako sad nga pari, musunod yug ko sa sugos Ginoo nga puy gyud padre ang kinabuhi nga kakabos kanang silibasi o kanang obedience ngadto sa imong mga superiors o sa simbahan. Og ako ginang puyan, labi na ginang kakabos nya ang tanang kolekta ato yung gamiton para simbahan. Tagbaw kay ko sa kong kinabuhi ana. Nya kamusad unsam sa inyong bation? Di mo matagbaw, tagbaw san mo. Oh. Kitang tanan matagbaw, mao na siya ang giingos Ginoo nga gitawag og kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo mao ang kaluwasan. Kinsa ning pulong sa Ginoo nga nagpakatao mao si Kristo. Importante ba nga mahimutan niyang inahan og mga igsoon? Yes, importante aron mahiusa ta niya. Pero ang paagi di ay maura gyud ang pagpaminaw og pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Tanan yung sugo, di nato reklamuhan, dili nato questionon, labaw tanan dili nato isalikway ang pulong sa Ginoo. Bisan pa usahay makaingon ta dili naman ni sakto, dili naman ni tinarong,
Siyunan ka naghigugma imong kaaway. Kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, tinarong pa kana sa tawhano natong panghuna-huna, di na gyud tinarong. Gani supak na sa ato mga tawhanong balaod. Mao sa nay giingon sa mga Parisiyo ngadtong Kristo, gisupak nimo ang atong balaod. Gitubag sa sila ni Kristo, kamo gihimo ninyong balaod ang kinaiya sa tao, ang tawhanong mga pagtulunan, mo'y inyong gihimong balaod, apan gisalikway ninyo ang balaod sa Dios. Munay kuyaw, ang balaod sa tao mao nanoy atong higugmaon, nya ang balaod sa Dios nga maogi makahatag natong kaluwasan, mao nanoy atong isalikway, mao pagi atong kwestiyonon. Pagkadakong dimalas ug mao na ni rin hitabo sa kalibutan, mo nang nagantos na ta aning kawat, korupsyon, uban pa diha. Grabe kaayo. Ngato karong nasod, musugot mo sa dili, lingi lang mo dias palibot, duo lang mo atos tindahan, palit mo dito bugas, palit mo unsa diha nga basic needs, makaingon jud kang lisod na gyud ang Pilipinas. Ngano man maglisod na tag-afford. Pila na rong kilos bugas? Pila? 60 kapit? Nya, ug mo income kuno kag 21 pesos, kuana na. Ang sa to, mabato na. Average, mao na kuno nay average. Average ang imong life. Sa ato pa dili naka below average. O nya, bugas pa lang daan 60 na kapin. Saan yung pagkabuhi ana? Nya, punan pa nimo anang mga basic needs na to. Increase ang kurente, increase sad ang gasolina, increase na sad ani ang mga uban pang mga palitonon. Pait kayo ang atong nasod, pait. Unsa may gibuhat sa atong mga leaders, nagasigig away siging away. Masulbad bago ng atong kalisod, pinaagi ng away, nya gabayad ra ba ta ng ilang away? Kanus-a pa man sila makaamgo ang ato mga leader sa gobyerno hasta sa simbahan. Ay apil na lang gid mga pare, ay lang ang mga gobyerno kay popariha ra mig batasan ana. Kanus-a pa man ta makaamgo nga naa di ay sa pagpanghatag og alagad ngadto sa mga kabus ang makasulbad sa atong kinabuhi, dili ang pagsigig padato ilog ani mga yuta, mga kwarta, mga dungog, gahom. Maabot sa datong eleksyon, hala, dinautay na sa nito to the max. Kuan ka na bang, di gyud pang Ginoo ba? Muna na, kita, example kita din sa Pilipinas, pagkadato sa Pilipinas, pagkadaghan sa gustong mupahimo sa Pilipinas, pero karon ang Pilipinas, murag yung babae nga Miss Universe, nga gitabangan og daghang mga lalaki, bati na kaignaw nya wa nay ligo baho na kaayo, ganahan pa mo ana, pero porting gwapaha anas una, gikunis-kunis na lain-laing mga lalaki sa kinsa na lay mo bunlot ana, hangtod nga mura nagbuang, wa na siya'y ikalimpyo sa iyang kaugalingon. Tanawang atong mga drainages, mubaha na ta, mulunop na ta, hugaw na kaing atong palibot og mokusog ang uwan, hugaw ang atong mga dagat, hugaw ang atong palibot, hugaw ang atong hangin dinhi, hugaw na kayo ang Pilipinas. Hastang atong mga bukid, hugaw na, landslide, quarrying, illegal logging, wana kapatuyang na lang, illegal mining, prostitution, shabu, daghan na kaing drugas, hugaw na kayo. Kaguhapa unta gyud Pilipinas. Milingay mong tupad na gusto pa kang magwapa, gusto kang magwapa o magwapo, gusto tang maulian ning atong nasod. Hala, kitang tanan mga dato og pobre, mga naay posisyon og mga sulugoon, maminaw ta og mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Katoliko ta, majority Kristiyano ta, 90% Christians din sa Pilipinas.
puy-an nato ang pulong sa Ginoo. Masulbad ning tanan, munindot ning tanan, mahimot ang malambuon kayo. Pero magsigi tagpadayon aning atong yawanon nga mga batasan, muratag mga taong professional, pero atong tawgon og unprofessional ang atong mga buhat. Muratag mga taong katoliko, apan yawanon ang atong mga buhat. Mga guba kita ani.